Korang ingat tak dulu zaman kita main PS1, duduk ramai-ramai depan TV berebut joystick, gelak sampai tak ingat dunia. Sekarang semua tu boleh main balik dalam satu konsol kecil je, R36S. R36S ni bukan calang-calang konsol walaupun saya dia kecil tapi dalam dia ada lebih 15,000 game retro. Dan antara yang paling best ada 23 game PS1 yang confirm buat korang rindu zaman dulu. Contohnya korang boleh main balik Bloody Roar tu, game lawan-lawan yang karakter dia boleh bertukar jadi binatang. Legend habis. Lepas tu ada Crash Bandicoot, si Musan lari dalam hutan, lompat-lompat elak perangkat. Game ni dulu punyalah susah tapi puas bila menang. Nak lawan-lawan ada Marvel vs Capcom, boleh lawan guna Iron Man lawan Ryu. Street Fighter X2 Plus pun ada, siap combo-combo yang padu tu. Tak cukup lagi, Tekken 3 pun ada. Ambil korang Jin, Yuaran, Eddie semua boleh rematch balik. Kalau korang suka lumba kereta ada Ridge Racer Type 4, game drift zaman dulu yang grafik dia dah kira gempak habis masa tu. Boleh pilih ting, kereta dan jalan memang laju gila. Lepas tu Tony Hawk Pro Skater, game skateboard paling ikonik dulu. Trik pusing-pusing atas railing gila power. Dan tak lupa juga game Mega Man, Mortal Kombat dan banyak lagi game yang confirm akan buat korang tersengih sorang-sorang sambil main. Kalau korang rasa rindu nak rasa balik nostalgia game PS1, R36S ni memang pilihan paling padu. Semua game dah siap dalam dia, tinggal on je terus main. Korang boleh dapatkan konsol ni dekat link dalam beg kuning bawah ni. Memang berbaloi